U okviru obilaska Južnobanačkog okruga predsjednik Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj, 9. maja posjetio je Srbobran. Po dolasku u prostorije opštinskog odbora Srpske radikalne stranke Srbobran održana je konferencija za medije, nakon koje je održan i sastanak sa članovima odbora. Spreman sam za nove političke okrštaje. Kada govorimo o političkoj aktivnosti Srpske radikalne stranke u proteklom periodu od vašeg povratka u Srbiju, beležimo intenzivni rad. Pa mi obnavljamo Srpsku radikalnu stranku koja je bila u velikoj krizi. Stranka je bila teško ranjena, ali je preživela i sad je ubrzano dižemo na noge, spremamo se za predstojeće izbore pokrajinske i lokalne, ali se nadamo da je moguće ove godine da već budu izbori na svim nivoima. Srpska radikalna stranka ostaje na svojim idealima. Da. Ništa se u našem programu bitno nije promijenilo, u našoj ideologiji. Mi samo dalje razvijamo i savršavamo. Dva osnovna oblika aktivnosti imamo u kojima ja učestvujem. To je gostovanje na lokalnim televizijama gdje god je to moguće i držanje javnih tribina u svrhu promocije mojih knjiga, pošto to još nisu predizborni skupovi. Tek kad počne kampanja, onda ćemo držati u pravom smislu reći predizborne skupove. Ali svaku tu promociju knjiga mi koristimo da govorimo i na različite političke teme. A imali smo do sada 3 velika mitinga, jedan u Beogradu još 15. novembra, onda smo imali u Novom Sadu pre nekih 2 mjeseca i neki dan u Nišu. Dakle, 3 velika mitinga u 3 najveća grada u Srbiji. Ostalo su sve javne tribine ili gostovanja na lokalnim televizijama. Politička scena u Srbiji se drastično promenula od trenutka kada ste vi otišli iz Srbije. Kako ocenjujete političku scenu u Srbiji danas? Pa jeste se promenila, ali nagore. Nažalost, promenila se nagore. Sad je mnogo lošija situacija nego što je bila pre 12 godina. A ono što nas najviše pogađa, to je činjenica da su upravo naši otpadnici, ljudi kojima smo do juče verovali, koji su nam bili saborci i najbliži prijatelji, da su se odmetnuli od Srpske radikalne stranke i da su se stavili u službu zapadnim silama protiv svoga naroda i države. I u međuvremenu postali vladajuća stranka. Da, postali su vladajuća stranka, ali vidite i sami, oni nisu vladajuća stranka u pravom smislu reči, oni su samo tuđi instrument. Nije slučajno što je Vučić i neki dan i nekoliko dana ranije davao izjavu u prisustvu tih stranih emisara da je on spreman da ode, da im podnese ostavku i tako dalje. Pa i on sam otvoreno kaže da su oni doveli na vlast i da se njima podnosi ostavka, a ne sopstvenom narodu. U posljednje vreme sve češće se čuje politička reč da je potrebno menjati Ustav. Pa nema nikakvog razloga da se sad bavimo promjenama Ustava. Naravno, to ne znači da je Ustav dobro napravljen u pravno-stručnom smislu, da je idealan i tako dalje. Ali objektivne potrebe da se sada menja Ustav zaista nema. Umjesto da se rešavaju ekonomski problemi, oni će nas zamajavati dugotrajnim raspravama o sadržaju Ustava. Kada govorimo o ekonomskim problemima, i tu ste bili dosta oštri. Pa, nažalost, na ovaj način se ne mogu rešavati ekonomski problemi kako oni to rade. Mi se moramo odreći puta u Europsku uniju, orijentisati na integraciju sa Rusijom, za ulazak u Euroazijsku uniju, u Carinsku uniju Rusije, Belorusije i Kazahstana i u ODKB, to je novi vojni savez koji predvodi Rusiju. I za kraj ovog kratkog razgovora, da nešto poručite i Srbobrancima. Pa ja pozivam sve Srbobrance da na sljedećim izborima dobro razmisle i da glasaju za onoga
kojim zaista uliva poverenje, za koga su sigurni da ih neće prevariti, da ih neće obmanuti, da ih neće razočarati. A takva je pre svega Srpska radikalna stranka, takvi su srpski radikali. Ja pozivam i Srbe i Mađare da svoj glas daju srpskim radikalima. Hvala vam. Mi obilazimo celu Srbiju, ispitujemo kako je stanje u našoj stranci, kako je raspoloženje naroda, uočavamo razne slabosti i nedostatke u želji da stranku što bolje osposobimo za sljedeću predizbornu kampanju. Ta kampanja će krenuti već na jesen, najmanje u sklopu pokrajinskih, vojvođanskih i lokalnih izbora, a mogući su izbori na svim nivoima. I neophodno je dakle da se svi članovi stranke maksimalno angažuju, da se primaju novi članovi, da se vraćaju stari, kogod želi da se vrati, vrati su mu otvorena, osim oni koji su nam dali poslaničke ili otvorničke mandate. Dakle, to su naši osnovni ciljevi, o kojima ste, nadam se, do sad već informisani. Naša predsjednica opštinskog odbora je već bila na sastancima gdje smo o tome razgovarali, pretpostavljam da nam je to sve preko. Imate li vi mene nešto da pitate? Pošto mi nemamo vremena za neki duži razgovor, sad ne bi trebalo da kasnimo na tribinu, tribina je za 6 zakada. Da se dogovorimo još ko će govoriti? Ja, Đura Đakšić, Milorad Mičić i vi. A ima li još neko iz Srbobrana da bi govorio? Da želi neko iz opštinskog odbora? Ne. Možda želi neko? Ne. Pitala sam. Želimo vas čuti prvo. A ovaj Milorad Mičić sebi sipa vodu, a ne katastrofa. Potpredsjednik. Kako se to osililo? Dugo sam bio odsutan. Malo se upustio. Ono što se osililo, to je otišlo. Zato sam ja čašu ostavila kod vas da me ljubim Jaković. Ja sam Jovica Novosadjević, član opštinskog odbora. Jedno pitanje možda nevezano s ovim. Najfriškije današnje, jučerašnje. Kako gledate na ovu situaciju u Makedoniji što se dešava? Već sam se oglasio na Twitteru, ja sam ubeđen da iza toga stoje Amerikanci. Prvo su organizovali te građanske nemire u Skopju, a zatim teroristički napad na Kumanovo. Njihov je cilj da obore vladu Nikole Gruevskog, vrlo da ne, i da dovedu nekoga ko će nastaviti slepo da sledi po američki kurs. Nikola Gruevski je pokušao da uspostavi saradnju sa Rusima, Amerikancima najviše smeta namjera da se, kad je zaustavljen južni tok, ovaj takozvani turski tok, proširi preko Grčke, Makedonije za Srbiju i dalje. I ja sam ubeđen da njima cilj da sluše vladu Nikole Gruevskog. Međutim, kad dođe do oružanih sukoba, stvari se vrlo lako mogu oteti kontroli i Makedonija se opet može naći u građanskom ratu. A mi smo blizu. Mi smo uvijek najbliži. Dobro, onda da krenemo. Po završetku konferencije i sastanka, predsjednik srpskih radikala uputio se ka prepunoj sali pozorišta gdje je održana tribina na kojoj su promovisane njegove nove knjige.
će srce vodi. Srpska mi truba zatrubi, iz toga sela Drenova. Srpska mi truba zatrubi, iz toga sela Drenova. Spremte se, spremte, četnici, silna će borba da bude. Spremte se, spremte, četnici, silna će borba da bude. Grudi Draža, Vojvoda, bacajte bombe četnici, za grudi Draža, Vojvoda, bacajte bombe četnici. Zove naše pobjede, rađa se sunce slobode. I zove naše pobjede, rađa se sunce slobode. Pomoz Bog. Molim vas da pozdravimo funkcionere Srpske radikalne stranke, potpredsjednik izvršnog odbora Srpske radikalne stranke Đurađa Jakšića, potpredsjednika Srpske radikalne stranke Milorada Mirčića, i predsjednika Srpske radikalne stranke Braće i sestre, proteklih nešto više od 100 godina bilo je pogubno za srpski narod, čak i nakon velikih vojničkih pobjeda i stvaranja srpskih država, počevši od 1918. kada je Srbija kao pobjednik u Prvom svjetskom ratu u svoje okrilje primila Slovence i Hrvate kao trojanskog konja umjesto da je postavila granice Velike Srbije. Identična priča se ponovila pobjedom u Drugom svjetskom ratu kada je ponovo pobjednička Srbija prikrila gubitnike Drugog svjetskog rata u kom su najviše stradali opet Srbi. U socijalizmu Josipa Broza stradanje srpskog naroda su se sistematski nastavila. Tako je stvoren Goli otok, tako je nastala kolonizacija koja je trajala 20 godina, tako su stvoreni vojni poligoni da se što više naroda isele iz srpskih krajina, tako su potapana srpska mesta i plodna polja da bi se ispraznio nacionalni prostor pod izgovorom izgradnje hidroelektrana. Tako je 1971.
su proganjani pravoslavni sveštenici vernici da bi srpski narod okrenuo leđa svojoj veri i crkvi koja je kroz vekove održala i očuvala. Tako je donet zakon o zabrani držanja koza, što na prvi pogled izgleda bezazleno, a u suštini tako su opustošena srpska sela i planine. Tako su pretvaranje Srba u gastarbajtere ispražnjeni srpski gradovi. Posle svega nam je došao Bljesak i Oluja, a Haški tribunal kao tačka na i da opravda i overi sve zločine nad srpskim narodom. Jedini haški optuženik koji je pobedio Haški tribunal je predsjednik Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj. Da će govoriti o svojoj borbi za srpstvo, svoje pobjede haške aždaje i knjigama napisanim u haškom kazamatu. O knjigama profesora doktora Vojislava Šešelja danas će govoriti i potpredsjednik izvršnog odbora Srpske radikalne stranke Đura Đakić. Zahvaljujem se. Braći i sestre, dragi prijatelji, 12 godina koliko je na pravdi Boga proveo u Haškom tribunalu, za svo to vreme Vojislav Šešelj se, pored junačke borbe protiv haških kadija i sudija, pored borbe za bolji život, svih 12 godina bavio i naučnim radom. O tome nam svedoči na desetine naučnih dela i studija koje su publikovane za vreme haškog tamovanja predsjednika Srpske radikalne stranke. Celokupnoj domaćoj svetskoj javnosti je jasno kao dan da je Vojislav Šešelj potukao tribunal, da je raspravio lažnu optužnicu koja je pisana u Beogradu i stavljena mu na teret, raskrivio lažne svedoke i da je odbranio čast i dostojanstvo dobrovoljaca Srpske radikalne stranke koji su hrabro branili srpski narod širom Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Sa druge strane, knjige profesora doktora Vojislava Šešelja daju jedan enormni doprinos u prvom redu za pravnu, ali i istorijsku, sociološku, politikološku nauku, jer one u potpunosti ogoljuju namere zapadnih sila i tvoraca novog svetskog poretka da kompletnu krivicu za stradanje i građanski rat na prostoru bivše Jugoslavije se stavi na pleća srpskome narodu. Braće i sestre, Vojislav Šešelj svojim knjigama ostavlja pisani trag našoj deci, generacijama koje dolaze, o beščašću tvoraca novog svetskog poretka, u nameri da od žrtve rata na prostoru bivše Jugoslavije naprave dželate. Svako ko je u prilici neka pročita knjige doktora Vojislava Šešelja će definitivno biti bogatiji za jedinstveno svedočenje čoveka koji je 12 godina stradao zbog svoje nacionalističke ideologije i antiglobalističke politike u jednoj globalističkoj tamnici kakav je Haški zatvor. Jedna od posljednjih knjiga iz pera doktora Vojislava Šešelja je knjiga pod naslovom Srpski narod mora da oslobodi Republiku Srpsku Krajinu. Ova knjiga predstavlja jednu sveobuhvatnu pravnu istorijsku analizu onoga što je prethodilo stvaranju Republike Srpske Krajine, životu ove najzapadnije srpske države u periodu od 1991. do 1995. godine, stradanju srpskog naroda kroz zločinačke operacije Bljesak i Oluja 1995. Ali ključni delovi ove knjige do detalja Vojislav Šešelj opisuje montirane političke procese koji su u Haškom tribunalu vođeni protiv kompletnog političkog, vojnog i policijskog vrha Republike Srpske Krajine sa namerom, naravno, zapadnih sila da legalizuju najveće etničko čišćenje na prostoru Evrope posle Drugog svjetskog rata i na taj način daju legitimitet okupaciji Republike Srpske Krajine od strane ustaškog agresora. Oslobađanje ustaških generala Gotovine, Markača, Čermaka, Norca i u suštini kompletnog hrvatskog državnog vrha od proterivanja 250.000 Srba krajišnika sa svojih ognjišta, a sa druge strane stradanje
Milana Matića, Pavla Strugara, Gorana Hadžića, Slavka Dokmanovića i drugih, samo potvrđuje izrazito antisrpski karakter Haškog tribunala i nameru zapadnih sila da dovrše krvavi pir ustaškog podglavnika Ante Pavelića iz Drugog svjetskog rata, ne bi li Srbi trajno bili raskidani sa svojih vekovnih ognjišta. Samim naslovom srpski narod mora da oslobodi Republiku Srpsku Krajinu, Vojislav Šešelj šalje jasnu poruku kompletnoj javnosti i čitalačkoj publici da se Srpska radikalna stranka nikada neće pomiriti sa okupacijom Republike Srpske Krajine i da će se pre ili kasnije stvoriti uslovi za njeno oslobađanje. S druge strane, kako ni uz svesrdnu podršku i pomoć dosmanlijskog podaničkog režima, instruisanje lažnih svedoka, konstrukciju određenih događaja, tribunalu nikako nije polazilo za rukom da veže doktora Vojislava Šešelja za neki konkretan zločin koji se dogodio na prostoru bivše Jugoslavije za vreme građanskog rata. Tribunal je došao u problem jer nije znao šta će. Nekoliko puta bio prinuđen da menja optužnicu protiv predsjednika Srpske radikalne stranke, da bi na kraju kao ključni kriminalni delikt Vojislavu Šešelju pripisali takozvani govor mržnje, kao krivično delo progona koje se tretira kao zločin protiv čovečnosti. Vojislav Šešelj u svoje posljednje dve knjige, jedna pod naslovom Haško i neubrisanje govora mržnje i druga koja je pre 20 dana izašla iz štampe pod naslovom Govor mržnje kao zločin protiv čovečnosti, u potpunosti sa naučne strane raskrinkava ovo izmišljeno krivično delo govor mržnje, krivično delo koje ne poznaje ni međunarodno krivično pravo, ni nacionalna zakonodavstva, krivično delo nastalo u kuhinji Haškog tribunala, isto kao i krivično delo udruženih zločinačkih poduhvata. Vojislav Šešelj tvrdi da je Haški tribunal imao nameru da kroz proces koji je vođen protiv njega, da se kompletna ideologija srpskog nacionalizma, čiji je tvorac, želi predstaviti kao govor mržnje, ne bi se njegovom eventualnom osudom ideologija Srpske radikalne stranke trajno zatrla u srpskoj javnosti. Međutim, belosvetski moćnici i hohštapleri zaboravili su na jednu ključnu činjenicu, da je ideologija srpskog nacionalizma duboko ukorenjena u srpskom narodu. Srbi vekovima, ma gde živeli, sanjaju san da žive u jedinstvenoj srpskoj državi i to prenose s kolena na koleno. Da je ideologija Srpske radikalne stranke duboko ukorenjena u srpskom narodu svedoči i sledeća činjenica. Naime, bez obzira što je Vojislav Šešelj 12 godina fizički bio odsutan, odnosno fizički bio udaljen od Srbije, Srpska radikalna stranka, iako teško desetkovana, uspela je da preživi. Ja tvrdim da nema te stranke na političkom nebu Srbije koja bi preživjela samo godinu dana fizičkog odsustva lidera svoje stranke, pogotovo lidera te harizme i snage kao što je doktor Vojislav Šešelj. I to je potvrda ove teze. Ostalo je posle 12 godina seme, ostalo je seme koje u ovih posljednjih 6 meseci se pretvorilo u pobednički politički talas koji je zapusnuo čitavu Srbiju. Pred političkim pobedničkim talasom Srpske radikalne stranke politička konkurencija se ruši kao kula od karata. Režim je u paničnom strahu zato što kolovođe izdajničkog režima i u Novom Sadu i u Beogradu znaju da je i staro i mlado uz doktora Vojislava Šešelja i srpske radikale. Uz srpske radikale i doktora Vojislava Šešelja su i đaci, i studenti, i radnici, i seljaci, i prosvetni radnici, penzioneri, svi oni ljudi koji su slobodoljubivi, svi oni koji se ne mire sa podaničkom politikom režima i ovog iz Novog Sada i ovog iz
Beogradu. Braće i sestre, svedoci smo svi, režim svakodnevno pokušava da putem lažnih anketa, izmišljenih agencija, da servira neku poluistinu o popularnosti pojedinih stranaka na političkoj sceni Srbije. Utrkuju se svakodnevno, ne bi li Srpskoj radikalnoj stranci tu dali nekih 5, 6, 7 ili 8%. Jedno je, braće i sestre, sasvim sigurno, nema te agencije niti pouzdanog metoda kao ili u ovom momentu bilo ko mogao da izmeri popularnost naše stranke, zato što ona iz sata u sat, iz dana u dan raste. Ja sam uveren da ćemo u roku od narednih nekoliko meseci ponovo biti najjača stranka na političkom nebu Srbije. Očekivanja naše su velika od predstojećih izbora, zato nam je potreba vaša podrška. Mi očekujemo izbore na svim nivoima i očekujemo da će ponovo skupštine širom Srbije biti popunjene narodnim, pokrajinskim poslanicima i odbornicima Srpske radikalne stranke. Braćo i sestre, poslednjih dana, odnosno nedelja, kažu jača desnica. Kada kažu desnica, misle na Srpsku radikalnu stranku, ali to ne smiju da kažu. Neko reče neki dan, došlo je vreme srpskih radikala, došlo je vreme da se svi saberemo pod barijatom Srpske radikalne stranke i da lopove iz Demokratske stranke i njihove satelite koji jače po Srbiji i Srpskoj Vojvodini već 15 godina pošaljemo u političku prošlost i da ovaj veleizdajnički naprednjački režim u Beogradu na čelu sa Vučićem i Nikolićem pošaljemo na smetlište istorije, a da na čelu Srbije dođe prava narodna vlast, da dođe Srpska radikalna stranka i dr. Vojislav Šešelj. Živela velika Srbija! Živela Srpska radikalna stranka! Čast mi je da je i danas na nama čovjek koji je mnogo zaslužan za uspešno funkcionisanje našeg opštinskog odbora, potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić. Braće i sestre, puno je tih pitanja na koje se u Srbiji čeka na odgovor. Jedno od pitanja za koje smo mi po prirodi stvari zainteresovani je pitanje autonomne pokrajine Vojvodine. Vojvodina je 15 godina u agoniji, to je opšte poznato. 15 godina Vojvodinu vode oni koji su petooktobarskim prevratom došli da unište kompletnu Srbiju. Vojvodina je možda tome prednjačila zato što je potencijalno najviše imala za uništavanje kada su došli kriminalci, lopovi, razbojnici koji su po volji Vašingtona i Brisela. Agonija se produbila 2008. godine. Samom činjenicom da su 2008. godine odlučili se u Vašingtonu i Briselu da osnuju novu političku partiju tako što će učasti mandate Srpskoj radikalnoj stranci i na bazi tog odluka formirati novu poslaničku grupu i u Skupštini Republike Srbije i u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine i to je produbilo već postojeću agoniju. Mi srpski radikali smo se borili, znali smo šta to znači kada se od Srpske radikalne stranke u autonomnoj pokrajini Vojvodine oduzima 5 mandata na silu. Znali smo da je to priprema da se odsjeti Vojvodina i da se pripremi preduslov da se sutra promjenom Ustava potpuno samostali Vojvodina. I nismo dugo čekali, ovo je samo posjećanja radi. Sjetite se da su ubrzo na dnevni red Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine stavili podzakonski akt, statut autonomne pokrajine Vojvodine. Taj podzakonski akt bio je svojim odredbama iznad statuta, iznad zakona. I nikog nije toliko interesovalo što je to protivustavno, protivzakonito i mi srpski radikali smo bukvalno na svaki član tog statuta podneli amandman
ali većina apsolutna za 5 ukradenih mandata od Srpske radikalne stranke je izglasala statut autonomne pokrajine Vojvodine. I to je bila platforma da se krene odmah sa sprovođenjem evropske politike. Zašto naglašavam evropske politike? Pa zato što evropska politika podrazumeva osamostaljivanje Vojvodine do potpunog odcepljenja. I vidite da stvaranje nove političke partije Srpske napredne stranke, čiji je otac Boris Tadić, je upravo nastavak kontinuiteta svega onoga što se dešavalo po pitanju osamostaljivanja Vojvodine. Kada se usvojio statut, samo vas podsjećam, tadašnji predsjednik Srpske napredne stranke, a sadašnji predsjednik Srbije, zamislite kakva je to ironija, Tomislav Nikolić, je rekao da u tom statutu neće ni jedan zarez menjati, ni tačku neće pomeriti, da je taj statut nešto što odražava volju, političku volju njegove političke partije i njega lično. I to je bio jedan od krunskih dokaza da je u sadejstvu Srpske napredne stranke i Demokratske stranke uveliko pripreman teren da se Vojvodina što više osamostali. Naravno, stajala je ta činjenica da je to protivustavno, ali kao da Brisel interesuje šta je u skladu sa Ustavom, a šta nije. Došla je jedna ekipa, došao je jedan tim koji je doveden protivno volji građana Srbije, da ispunjavaju želje i planove Brisela i Vašingtona, i to je bio osnov da se započne priča kao što je priča na Kosovu i Metohiji. I mi srpski radikali smo možda sa ove distance odigrali odlučujuću ulogu u tome da se spreči da taj statut zaživi i da dođe što pre do promene Ustava. Iako je do tada Srbija i Vojvodina umirala na rate, ovi su se 2012. godine potrudili da uz pomoć najviše logistike sa zapada i uz 10 i 15 evra kupujući glasove, dovode oni koji su bukvalno preko noći upropastili Srbiju. I kako su se montirali, evo vidite šta nudi Srpska napredna stranka kao rešenje za Vojvodinu. Kaže, Vojvodina treba da je na evropskom putu. Pa ako je na evropskom putu, to ništa drugo ne znači nego da još veća samostalnost se obezbedi Ustavom i da se obezbedi odcepljenje Vojvodine. A to je vada logika stvari. Ako Evropa ne krije svoje ciljeve kada je u pitanju Srbija, pogotovo kada je u pitanju Vojvodina, pa što bi onda mi nagađali kakva je to evropska politika? Doris Pak je, boraveći u Temerinu, javno otvoreno rekla da sudbina Vojvodine kako predviđaju oni u Briselu, kako to zamišlja Vašington je u tome da će jedan deo najvjerojatnije u budućnosti pripasti Hrvatskoj, jedan deo kako ona to prezentovala pripaste Mađarskoj, a ovaj ostali deo biće podeljen između ostalih zemalja. Da li Rumunija i drugih, to je sad manje bitno. Koliko je bitno da znamo šta je to krajnji cilj. I zavod je to njihovo zaklanjanje da će oni naći bolje rješenje kada je u pitanju Vojvodine. Narodu se nudi nešto što je kontinuitet propadanja, nešto što je nastavak propasti autonomne pokrajine Vojvodine i Srbije. S jedne strane imate jako težak život u Vojvodini. Osim što je bankrotirala država koju vode Nikolić i Vučić, oni su nastavili na prvi korak dalje. To je kao kad se nađe na provaliju pa kaže idemo korak dalje. Korak dalje je propadanje u provaliju. Oni su krenuli korak dalje tako što u dužničko ropstvo u bankrot dovode pojedinci. A vidite koliko se zaklinju u napređenje poljoprivrede. Vidite koliko se zaklinju u zaštitu seljaka. A evo svedoci smo
Da li je za ovo vreme vlasti od 15 godina, govorim o kontinuitetu jedne vlasti, čija je ideologija i program potpuno isti, pa nema veze da li je Boris Tadić na čelu te vlasti ili Aleksandar Vučić ili Tomislav Nikolić, to je jedno te isto. Da li je jedan prerađivački kapacitet ili fabrika za preradu voća i povrća podignuta u Vojvodini? Nije. Šta je podignuto u Vojvodini? Mega marketi. To su i najveće investicije. Objekti koji se finansiraju iz inostranstva služe ili za distribuciju robe ili za prodaju robe iz inostranstva. Pa kako oni misle da unaprede privredu, kako misle da poboljšaju život i u Srbiji i u Vojvodini, ako otvaraju mega markete koji su jedan oblik izvlačenja novca ovo malo što je preostalo siromašnom narodu. Umjesto da se bave sa tim kako da privuku investitore, kako da obezbede sredstva, da podignu prerađivačke kapacitete za preradu voća i povrća u području gdje to po prirodi stvari bi sasvim bilo isplativo, da sa višim stepenom prerade prodajemo te proizvode na rusko i drugo tržište, oni dalje zadržavaju Vojvodinu kao sirovinsku bazu, odnosno Srbiju kao bazu jeftine radne snage. I to je potpuno jasno. I svako ovdje koje je danas na promociji, ove promociji Srpske radikalne stranke, zna ako je slušao ili gledao ono što priča Vojislav Šešelj, ako je bio u prilici da pročita knjige Vojislava Šešelja, zna da je to itekako značajna tema koju je obrađivao Vojislav Šešelj u svojim knjigama. Naravno, ne kao sama analiza postojećeg stanja, nego uvek sa konkretnim predlozima. I čovjek zdravog razuma je razmišljao, pa možda će biti bolje ako promenimo Demokratsku stranku, ako promenimo Borisa Tadića, ako umjesto njih dođu neki koji će možda doneti nešto što je bolje. To je nešto što se pokazalo kao veoma pogubno. I čovjek pritisnut sa svojim ličnim problemima, sa problemima nezaposlenosti, sa problemima koji prate da nema mogućnosti da školuje djecu, da razmišlja kako da se leči on i njegova porodica, došao je u situaciju da na dan izbora bukvalno razmišlja da li da zdravo razumno pokuni svoje poverenje onima koji imaju program, onima koji imaju rješenje, kao što je Srpska radikalna stranka, ili da za 10 ili 15 evra poklekne, pa da za taj novac obezbedi sebi dnevne potrebe kada je u pitanju hrana ili nešto drugo. I nažalost, više puta do sada pokazalo se da su ljudi pred takvim iskušenjima ipak pokleknuli, nisu mogli da izdrže. Najbolji primjer je pokrajinski izbori, drugi krug, većinski, koji je do sada bio. To čak i ne kriju. Ne kriju ni demokrate, ni naprednjaci. Koliko su davali za jedan glas u drugom krugu. Pa zato je smišljen, osmišljen takav jedan sistem izbora da bi se u drugom krugu udružili svi protiv Srpske radikalne stranke. Da ne bi Srpska radikalna stranka koji slučaje došla u poziciju ili imala priliku da formira vlast u Vojvodini. Jer onda je izvesan kraj za njihove marifetluke, za njihove političke manipulacije i za njihove prevare. I nisu žalili. Čak su imali kompletnu podršku i kada je u pitanju ambasade Amerike, Nemačke i ostalih zemalja. Davali im direktnu podršku, rekli su sve je to legalno, sve je to dozvoljeno. To je pitanje i stvar pojedinca da li će uzeti pare i glasati za neku političku partiju. Čak i sami naprednjaci su podnosili u nekim mjestima krivične prijave protiv sadašnjih svojih koalicijnih partnera koji su tako kupovali glasove. Pa kada su napravili zajedničku koaliciju u nekim mjestima, odustali od tih krivičnih prijava. I sada je pitanje svih pitanja. Da li dalje da Srbija
tone u bedu, siromaštvo i nemaštinu i da pojedinci svoje probleme rešavaju od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa, tako što će za pare poklanjati svoje poverenje i svoje glasove, ili će razumno, racionalno, razmišljajući o sebi, o svojoj budućnosti, o svojoj porodici, konačno posegnuti za jednim jedinim mogućim rešenjem. Rešenjem koje nudi Srpska radikalna stranka. Da svoje poverenje na prvih sledećih izborima, mi se nadamo da će to biti pokrajinski i lokalni, poklone tako što će zaokružiti listu na čijem čelu će stajati ime doktora Vojislava Šešelja, lista koja će imati Srpsku radikalnu stranku. Hvala vam. Što sam starija, sve više sam ubeđena da se ništa u životu ne dešava slučajno. Čini mi se da je sve već negde zapisano i tako treba da se desi. Zato nije slučajno da je baš danas promocija knjiga profesora doktora Vojislava Šešelja u Srbobranu, da je baš danas dan pobede i da je baš danas sa nama pobednik, predsjednik Srpske radikalne stranke. Braćo Srbi i braćo Mađari, malo pre kad sam došao u Srbobran, zapita me Milorad Mirčić što sam tako plao. Ja gledam onako, kažem, pa plao sam zato što sam radikal. Što ti je lice plavo? Ovo, kažem, neki dan sam imao blizak susret sa Latinkom Perović. Vi znate ko je Latinka Perović, bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, a sad je aktivista Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Ja je zapitat, isko ti Latinka, zar još nisi odapjela? A ona šalko pa pomela. Poslovnik ovako vrlo ozbiljnih i nadahnutih govora, ja sam htio da malo atmosferu relaksiramo. Knjige koje se danas promovišu pisao sam u toku 12-godišnje robije. Šta mi je bio motiv? Želeo sam da odem u Hag i želje mi se ispunila. Nisam očekivao da ću tako dugo tamo biti. Ali šta se može, pobedio sam, nije važno koliko je govorio. Sve vreme mi je osnovna preokupacija bila da mi nijedan dan ne prođe uzaludno i da neprekidno zadajem što snažnije udarce Haškom tribunalu kao instrumentu globalizma, kao novog svjetskog totalitarnog poretka, odnosno američke hegemonije i dominacije. Rezultat tog rada je moj naučno-istraživački projekat pod naslovom Srpski narod i novi svjetski poredak. Iz tog projekta objavio sam već 6 knjiga, 4-5 je još u pripremi, a nisam siguran da će sam materijal koji raspolažem biti moguće uklopiti u 12 tomova. Nešto sporije sad radimo kad sam se vratio u Beograd, ne nešto nego mnogo sporije, a cilj je bio da ovim knjigama proučim kompletnu sudsku praksu Haškog tribunala sa aspekta svih prvostepenih i drugostepenih presuda, tretmana najnovije srpske istorije u tim presudama, uopšte tretmana srpskog naroda kao državotvornog i pokušaja da se istorija falsifikuje, da se Srbi proglase za glavne krivce ratova koji su se desili u procesu raspada Jugoslavije. Ali ja vam danas o tome ne bih mnogo govorio. Mnogo sam ranije govorio, vi znate kako je moje mišljenje, a onaj ko želi detaljnije može se upoznati i sa sadržajem mojih knjiga. Ako baš želi. Ja bih vam govorio malo više o aktuelnoj političkoj, ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Srbiji. Ja
kako sam se borio u Haškom tribunalu, tako se borim i sada u Srbiji. Nažalost, Srbiju sam zatekao u mnogo gorem stanju nego što je bila pre 12 godina. Raspad komunizma mi smo dočekali nespremni, nespremni smo dočekali te građanske ratove koji su nam nametnuti, prošli smo kroz sankcije, blokade, bombardovanje. I nekako ipak preživjeli i sačuvali osnovne prirodne resurse. Međutim, kad je ova poplava izbila 5. oktobra 2000. godine, odnela je sve što smo s teškom mukom sačuvali. Izmenjivale su se pljačkaške vlade jedna za drugom, korumpirani režimi Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, Borisa Tadića i sada Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Sve je upropašteno. Skoro da nema ni jedne fabrike u Srbiji koja normalno radi posao. Šta je bio cilj? Da se Srbija potpuno uništi u ekonomskom smislu, da bude samo jeftino tržište radne snage i sirovina. Što bi mi Srbi proizvodili finalne poljoprivredne ili prehrambene produkte, kad to mogu drugi da rade, kad veoma jeftino kupe ono što naši seljaci proizvedu na njivama, pa prerađuju i u šarenom pakovanju nam onda vraćaju u svoje megamarkete, prodaju po višim cenama nego što bi to mogli na sopstvenom tržištu. Dokle to može da traje dok se Srbija potpuno ne iscrpi. A blizu smo tog kraja. I zato moramo hitno menjati stanje u Srbiji. Sada je spoljni dug, državni dug Srbije skoro 25 milijardi evra. Zamajavaju nas preko televizije lažnim optimizmom kako se situacija popravlja. Situacija se uopšte ne popravlja. Sve je teža, sve je gora. Dug su nagomilavali Dosmanlije, ali su naprednjaci prevršili svaku meru. Za 3 godine njihove vladavine dug je skoro udvostručen. Po Dosmanlijama dostigao je 40% godišnjeg bruto nacionalnog proizvoda, sada je 73%. Pred prošle izbore Vučić je gromoglasno najavljivao da će narod živjeti bolje. Da li narod živi bolje? Ne. Narod živi mnogo lošije. A šta je uradio odmah posle izbora? Smanjio plate i penzije. Zašto nije pre izbora rekao da će smanjiti plate i penzije da bi narod živio bolje, pa da vidimo ko bi za njega glasao? Netrpljivo nas preko televizije zamajavaju raznim projektima, iščekivanjima, obnovom, prosperitetom i ko zna sve čim. Međutim, s ovim režimom sve je to nemoguće. Srbiji treba ozbiljna, pametna, domišljena, sposobna i hrabra vlast. Srbija želi vlast koja će ispraviti sve ove promašaje dosmanlijskog i naprednjačkog režima u proteklih 15 godina, uspraviti Srbiju, povesti je u ekonomski prosperitet i socijalnu pravdu. Kako mi mislimo da rešavamo te ekonomske probleme, ključno je pitanje. Ja vam neću sad nadugo i naširoko obrazlagati naš ekonomski i socijalni program, ali ću vam dati konkretne primjere. Šta je u velikoj meri upropastilo našu privredu, našu proizvodnju? Na primjer, 2008. godine, kad je usvojen pakt o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, režim Borisa Tadića je ukinuo sve carine na robu proizvedenu u zemljama Evropske unije. I time je Srbija uskraćena za nekih 400 do 600 miliona evra godišnje, možda danas i mnogo više od toga. Šta se mogu raditi
uraditi s tim parama, mogle su se povećati penzije, plate u javnom sektoru, nije trebalo smanjivati penzije i plate u najmanju ruku. A šta je to proizvelo? Srpsko tržište je zatrpano robama iz Europske unije. Danas u Beogradu gotovo da ne možemo da kupimo nijedan poljoprivredni proizvod proizveden u Srbiji. Ni beli luk, ni pasulj, ništa. A zašto je to tako? Zato što je ta poljoprivredna roba iz Europske unije unekoliko jeftinija od domaće. A jeftinija je zato što zemlje Europske unije obično daju ogromne subvencije svojim proizvođačima. Pogotovo Nemačka. Pa kad nam mlijeko dođe iz Nemačke, ili maslac, ili sir, ili bilo šta drugo, jeftinije je od naše domaće. I naša proizvodnja propada. Koji je lek? Vratiti carine. Pa reći, vi obračunavate carine za naše robe, a mi obračunavamo za vaše. Koliko? U proseku 30%. Carine za sve poljoprivredne proizvode. Mi našim seljacima ne možemo obećati da će imati subvencije one visine kako imaju nemački seljaci. To bi bila prevara. I vi svi znate da to nije moguće. Ali ako ne možemo dati tolike subvencije, onda možemo zaštititi domaću proizvodnju. Neki nam prigovaraju, to će poskupiti hranu u Srbiji. Ma možda za prvo vreme nešto će poskupiti, ali ne dugoročno. Jer ako se lišimo te jeftine konkurencije sa zapada, u uslovima nedovoljne proizvodnje domaće hrane, jer su do sada poljoprivrednici bili destimulisani i dopadali su proizvodeći meso, mlijeko ili neke druge proizvode. U prvo vreme neće biti mnogo, neće nekad biti i dovoljno, pa će cene da se lagano dižu. Međutim, kad poljoprivrednici izvuku ono što su uložili, ostvare profit na tržištu, stvore akumulaciju, prošire proizvodnju, onda će cene hrane lagano da opadaju i doći će na onaj nivo na kome su u Europskoj uniji i bit će još niže od tih cena. Samo treba poljoprivredne proizvođače zaštititi. Moraju biti sigurni da će ono što proizvedu realizovati na tržištu. Sada nisu sigurni. Srbijom dominira i uvozno-izvozna mafija. Srbija je dobila privilegovani tretman, to je još naša vlada iz 2000. godine postigla, da svu robu proizvedenu u Srbiji možemo slobodno izvoziti na rusko tržište bez plaćanja carine. Ali samo ono što se proizvede u Srbiji. Sad je nastupio ekonomski rat između Rusije i zapadnih zemalja i uzajamno stovode sankcije. Rusija je zabranila uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Europske unije i nama otvorila veliku šansu, ogromnu šansu. Sve što se proizvede u Srbiji može se sigurno prodati u Rusiji. A šta je uradila mafija kod nas? Počela da kupuje hrvatske svinje, da ih prekladiše kao srpske i da izvozi u Rusiju. I naravno Rusi prepoznaju, nisu naivni. Šta je još radila na mafija? Samo nekoliko primjera vam navodim. Uvezla poljske jabuke, pa ih izvela u Rusiju kao srpske jabuke, pa kruške, pa sve to Rusi otkrivaju. I time se gubi ugled naših spoljno-trgovinskih faktora. Uvek su pod sumnjom, hoće da prevari. Umjesto da je režim zapretio strogim kaznama i primenio stroge kazne da se to spreči, pa da neprekidno raste naš izvoz u Rusiju,
on je doveo u pitanje i onaj izvoz koji postoji. Zašto mi nemamo šta da tražimo u Europskoj uniji? Zato što ne možemo da konkurišemo ni na kom polju. U industriji, u čemu možemo konkurisati? Ne možemo. U poljoprivrednoj proizvodnji, u sferi finalnih dotkata, nemamo u čemu da konkurišemo. Možemo neke vrste voća, jagodičarskog voća, pogotovo maline, kupine i tako. Sve je to sitno, sve je to nedovoljno. Evropska unija ima mnogo više i mnogo jeftinije. Pa nam određuje kvote za šećer. Pa se pojave neki osmanlijski mafijaši, pa uvezu jeftini kubanski šećer od šećerne trske, pa ga prodaju u Evropsku uniju kao srpski šećer od šećerne repe. I naravno i to se odkrije i opet udar po našim poljoprivrednim proizvođačima. Ako zaštitimo poljoprivrednu proizvodnju, stvorit će se akumulacija. To je uslov za obnavljanje srpskog sela. To je uslov za otvaranje novih radnih mjesta u poljoprivredi. I na privatnim poljoprivrednim gazdinstvima. Da ljudi ostaju na selu jer im se isplati da žive na selu. I da im je standard života na selu viši nego standard života u gradu. Pogotovo, na primjer, u vojvođanskim selima, gdje su gradovi vrlo blizu, gdje su komunikacije dobre, putne, saobraćajne, mogu biti još mnogo bolje. To je dakle moguće uraditi, ali na ovaj način. A ko to može da uradi? Onaj ko nije u šakama tajkuna, onaj ko nije u šakama uvozno-izvozne mafije i onaj ko ne sledi slepo diktat zapadnih sila. Pošto tamo perspektive nema, osim da budemo dobro, poput Bugarska. Bugarska je danas u mnogo težoj situaciji nego što je bila pred ulaskom u Europsku uniju. Bugarska nije imala sankcije, nije imala blokadu, nije imala građanske ratove, nije imala bombardovanje. Pa još uvijek teže Bugari žive nego Srbi. Zašto je to tako? Pa evo iz ovoga razloga, što je Bugarska na izvolte zapadnim firmama koje okačaše sve što stignu odneseš. Sličan je proces u Rumuniji. Tamo su naši uljne škripce, od kojih se proizvodi nafta. To je veoma skupa proizvodnja. Imamo i mi uljne škripce kod Aleksinca, kod Stiga, ali je toliko skupa proizvodnja da se ne isplati da to ulazi. Ali u Rumuniji su krenuli. Ogromnim mašinama uništavaju sve pred sobom, poljoprivredu, uništavaju šumska bogatstva da bi došli do tih ogromnih količina uljnih špiljaca i cedili iz njih naftu. Ogromnu količinu špiljaca treba otkopati da bi se malo nafte iz njih dobiti. I ko je vas putovao u Rumuniju, mogao se uvjeriti šta se tamo dešava, koliko je prirodna sredina u Rumuniji devastirana. Koliko je tamo ekologija ugrožena. Koliko je zapravo uništena. Biološka okolina ljudskog i društvenog postojanja. Kad je takva situacija sa Zapadom, gdje nam je alternativa? Alternativa je isto. Alternativa je integracija sa Rusijom. Rusija je danas velika i moćna sila. I bit će još veća, bit će još moćnija. Hteli su Rusiju da savladaju ekonomski mere. Krenuli su sankcijama. Pravi ekonomski rat su vodili protiv Rusije. Amerikanci su oborili cenu nafte sa 110 na $50 za barel, da bi upropastili Rusiju. I Rusija je u jednom trenutku imala posljedice, ali je primila taj udarac, amortizovala ga i danas krenula
ubrzano napred i danas je ruska luga naglo pojačana. Zašto? Zato što ima ogromne prirodne resurse. A zašto su joj pomogle ove sankcije zapadnih zemalja? Pomogle su zato što su Rusi ranije bili prilično komodni, imali su mnogo nafte, mnogo gasa, prodavali naftu i gas i sve što im treba uvozili sa zapada. Sad, kad su po sankcijama blokadu, sve što im treba, trude se da sami proizvedu. I uspešno proizvodi i sve više proizvodi. Šta mi dobijamo od integracije sa Rusijom? Kako prvo treba da bude ta integracija? Integracija, kako Rusija provodi u Carinskoj uniji sa Belorusijom, Kazahstanom i drugim prijateljskim zemljama. Integracija kakva je planirana u Euroazijskoj uniji. Dakle, ta integracija ne dovodi u pitanje naš nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet. I ne nameće nam u ogromnu kolosalnu birokratiju koju razvija Europska unija. Europska unija sad trenutno ima više od 10.000 zakona. Nema to pravnika koji se može snaći u brdu, u planini zakona. I to je namjerno urađeno da bi se totalitarne metode upravljanja društvom, državama i narodima što bolje usavršili. To nam ne treba. Treba nam dakle jedinstveno tržište, jedinstvena valutno-monetarna politika, treba nam saradnja na svim područjima i treba nam ulazak u vojni savez pod rukovodstvom Rusije koji se zove ODKB. U tom slučaju Srbija sve što proizvede može dodati u Rusiju, a iz Rusije može dobiti po najjeftinijim cenama sve potrebne sirovine. Šta se sada dešava? Srbija trenutno plaća gas, ruski gas, po istim cenama kao države članice Europske unije. Po istim cenama. Zašto? A što bi Rusija prodavala jeftinije svoj gas? Jer Srbija hoće u Europsku uniju, a nek ide u Europsku uniju. Rusija ima ogromno strpljenje sa Srbijom, jer voli srpski narod, pa kakav god režim da je na njih. Ali neće da nam daje popust, veliki popust na gas, sve dok se ne promeni ta politika. Kad postanemo člana Carinske unije, poput Belorusije i Kazahstana, i onda ćemo reći, sad nam dajete gas po ceni po kome ga dajete Belorusiji. Dajte nam naftu po ceni po kojoj dajete Belorusiji. I to je sasvim logično. Kod nas je cijele prošle godine vođena kampanja u kojoj je Vučićev režim dokazivao da je idealna solucija da se Sartid proda američkoj firmi Esma. I vidjeli smo kako je to propalo. A propalo je kad smo mi srpski radikali na konferenciji za štampu 4. decembra sve to raslikali. Pokazali da se prije prodalo. Šta je hteo Esma? Da preuzme fabriku, da uđe u velike kredite kod stranih banaka za koje bi garantovala Srbija. Pa kad oni izađu, kao što je izašao US Steel, i daju Sartid za $1, onda Srbija da vraća nove dugove. US Steel je ostavio Srbiji 300 miliona evra novih dugova. I Esmart i toliko. Esmart je još bacio oko na zalihe sirovina u vrednosti od 170 miliona evra. I šta je još hteo Esmart? Da pretopi srpsko oružje i stvori najkvalitetniji čovjek koji nije teško dodati na tržište. Sjećate se da je vlada donijela bila odluku da se doda između 400 i 500 srpskih tenkova, ogromna količina drugog naoružanja i ratne tehnike. Kome bi to mogli da dodaju? U svijetu nikom. Jer naše oružje je staro oko 40 godina od prosjeka. Ko to hoće da kupi? Neće niko.
Međutim, nama je ono i danas dobro, jer bolje nema. I moramo da ga čuvamo dok ne napravimo ili ne uvezemo bolje. I kako je onda moguće dodati to naoružanje? Moguće ga je dodati u staro gvožđe. I tu je Esmark. Međutim, Esmark je stavio do znanja vladi Srbije da neće da daje pare za to naoružanje, nego da mu se isporuči da ga pretopi, pa da mu još vlada plati što ga je pretopio i što je tako lišio balasta. To je ono što nam dati. To moramo izreći. Južni tok je bio velika šansa za Srbiju. I da je realizovan, to bi bila jedna od najboljih, najisplativih investicija. Ko je zaustavio Južni tok? Amerika. Pritiskom na Evropsku uniju. Evropska unija i Amerika je pritisla Bugarsku i bugarska vlada obustavila rad. I nema Južnog toka. Šta je uradila bugarska vlada? Bugarska vlada je pod pritiskom Evropske unije odbacila 10 milijardi evra ruskih direktnih investicija. Te investicije su trebale da idu u izgradnju gasovoda, Južni tok, u obnovu naftovoda koji sa Bugarskog Crnog mora vodi u Grčku i trebale su da se iskoriste za obnovu nuklearne elektrane Kozloduj. Bugarska vlada je sve odgovorila. Šta je dobila od Evropske unije? Ništa. Da su bar rekli, dajte nam vi 10 milijardi evra investicija, pa ćemo odbaciti ove ruske. Nisu. Šta se danas dešava? Rusija je napravila sporazum sa Turskom. Treba da krene turski tok. Već 2016. godine. I taj turski tok nekako 63 milijarde treba kubika godišnje gaza da prenese. Turskoj od toga treba oko 15%. Sve ostalo je za dalji transport. Grčka vlast, citasno, veoma je kooperativna sa Rusijom. Rusi su već dali kredite da se taj ruski tok nastavi kroz Grčku. Vlada Makedonije, Nikole Gruevskog, to je partija VMRO-DPNE. Svi režimi u Makedoniji od sticanja nezavisnosti su izrazito prozapadni, sluge zapada. Međutim, Nikola Gruevski je prvi koji je podigao glavu. Uspostavio čvrste kontakte sa Rusijom i počeo razgovore na temu produženja gasovoda kroz Makedoniju, do srpske granice. I šta se sad dešava u Makedoniji? Prvo su počeli građanski mediji. Na osnovu nekih prisluškivanih razgovora u 4 zida, preko telefona i ko zna kako. To jesu kontovni ključi razgovori. Vi znate, političari svašta pričaju, vode tračeve, ko zna šta kome pada na pamet u tim privatnim razgovorima. I ovi su sve to iznali javnost. Nije to loše. Dobro bi bilo kad bi neko od naše političare tako prisluškivao pa iznao javnost. Ali šta je loše? To je način kompromitacije sadašnjeg režima i jak razlog u javnosti za njegovo obavljanje. Pa kako nije bilo dovoljno, evo, došlo je i do snažnih terorističkih napada na području Kumanova, koje su izveli albanski teroristi po svojoj prilici ubačeni sa Kosova i Metohije. Dakle, Amerikanci tamo, da im nije povoljno, imaju već istobave metode kako da dele. Amerikanci su sve zamutili u Ukrajini. Ukrajinci su Rusi izvojili. Da li Rusi? Prva ruska država je Ukrajini stvorena. Međutim, kroz istoriju, Ukrajina je bila određeno vreme odvojena od
Rusije, zapadni deo Ukrajine je bio pod poljskom okupacijom, tamo je jedan deo stanovništva prešao na katoličku veru, pa se jedan deo komunijatio, pa posle raspada Sovjetskog saveza došlo je do raskola u pravoslavnoj crkvi, bivši mitropolit Kijevski, nezadovoljan što nije postao ruski patrijarh, odstrepio je dobar deo crkve i tako je stvorena velika konfuzija u narodu. Dakle, gde god se umešaju, izazivaju zlo i nesreću. Vidjeli ste što se nedavno desilo u Mađarskoj. Mađarski premijer Orban otvoreno nastupio. Mađarskoj interesu južni tok. Ako Evropska unija nastavi da pritišće Mađarsku po pitanju njenih ekonomskih interesa, mađarska vlada će preispitati da je članstvo Mađarske u Evropskoj uniji. Otprilike tim rečima rekao. Sličan proces se dešava u Velikoj Britaniji, u Španiji, u Portugaliji, a i u Italiji. Pre će se Evropska unija po svemu sudeći raspasti, nego što će Srbija postati njena članica, a i zato treba što pre da odustanemo od te iluzorne pogrešne politike da se usmerimo na pravu stranu. Braćo i sestre, ovo je za nas izborna godina. Ove godine ćemo sigurno imati pokrajinske i lokalne izbore, otprilike u decembru mjesecu. Ali nije nemoguće da budu izbori na svim nivoima. Mi smo zato krenuli kroz celu Srbiju da podižemo, obnavljamo Srpsku radikalnu stranku. Naša stranka je kroz proteklih 12 godina prošla pravu Golgotu, gotovo je uništena, ali je ipak sačuvana, nisu nas ubili, a kad nas nisu ubili, onda su nas očeličili. Mi se spremamo za te izbore i verujemo da smo trenutno u narodu, među svim građanima Srbije, jedina ozbiljna alternativa i vlasti u Beogradu i vlasti u Novom Sadu. Mi želimo da srušimo naprednjački režim u Beogradu i osmanlijski režim u Novom Sadu, republički pokrajinski dakle. A to možemo samo vašom snagom, vašim glasom. Ako vam ulivamo povjerenje. Postavlja se pitanje, a na osnovu čega biste vi to mogli imati povjerenje u srpske radikale? Pa po tome što vas nikad nismo prevarili, nikad vas nismo obmanuli, nikad vas nismo iznevjerili, nikad nismo ušli u kriminal i korupciju. I pokazali smo da smo spremni da se žrtvujemo za svoj grad, služeći narod i državu. A ovi drugi to nisu spremni. Ovi drugi se olako prodaju zapadnim silama i služe protiv interesa sopstvenog naroda. Umjesto da rešavaju ekonomske probleme, evo sad počinju novu kampanju. Sad će nam svaki dan ispirati mozak raspravom o promjeni Ustava. Ja neću da kažem da je sadašnji Ustav Srbije dobar, idealan. I on baš sa stručne strane dobar. Ali sad je to sad ono što je najneophodnije. Nije. Da vidimo kako da se reši ekonomski problemi. Ne znaju, ne mogu, nisu u stanju, nisu sposobni. A da se sklone, da vidimo ima li neko ko je to u stanju. A ne da vodimo šuplje rasprave, počeli u Skupštini biti 250 ili 150 poslanika. Pa na taj način uložavaju i nacionalne manjine. Nacionalne manjine su imale prirodni cenzus, takozvani prirodni cenzus. Dakle, obračunava se koliko je od izašlih birača, odnosno njihovih glasova, potrebno za jedan mandat u parlamentu, pa se vidi koja je stranka nacionalne manjine imala toliko glasova, a koja nije. Za njih ne važi 5%. Sad će taj prirodni cenzus da bude skoro dvostruko veći. Ako je trebalo, na primjer, stranci mađarske nacionalne manjine 30.000 glasova za jedan poslanički mandat, sad će trebati 50.000. I tako u svim drugim strankama. Dakle, direktno ugrožava stranke nacionalnih manjina.
se neprekidno bore sa vlastima u Beogradu da bi dobili što veće nadležnosti. A kako su raspačali novac iz budžeta, to svi vidi. Kakve su sve imali domašene investicije, jesu li nešto popravili u životu naroda u Vojvodini, nisu. Šta oni žele? Oni žele samo jačanje birokratije u Novom Sadu i zapošljavanje svojih stranačkih kadrova. I to im je jedini motiv. Hteli su čak i Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti da obnavljaju. Kome je to potrebno? Rusija sa 150 ili 160 miliona stanovnika ima jednu akademiju nauka i umetnosti, sad ćemo mi u Srbiji da imamo dve. Šta je tu problem? Problem je što birokratska vrhuška u Novom Sadu želi da ima veću moć, veći sopstveni utjecaj, a to opravdava zalaganje za veća prava građana Vojvodine. A građani Vojvodine nikakva veća prava nisu dobili. Oni su ravnopravni sa svim ostalim građanima Srbije. Šta bi bilo opravdano i logično da se stranke zalažu za jačanje lokalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, pa da se prošire njene nadležnosti, da lokalna samouprava dobija veći iznos iz budžeta i da upravlja mnogo većim resursima, mnogo širim oblastima organizovanog društvenog života. Jer to ako se prenosi na pokrajinu, iz jedne birokratije ide druge birokratije. Lokalna samouprava je najbliža interesima naroda i građana i zato bi njene ingerencije trebalo jačati, a ne povećavati nadležnosti pokrajine. To je dakle u nekoliko reči, nadam se da nisam predašio u pogledu potrebenog vremena, šta mi srpski radikali zagovaramo, na čemu insistiramo, a mi ćemo kad počne predizborna kampanja opet da dođemo u Srbodan i da razgovaramo i mnogo temeljitije i mnogo detaljnije na ove teme. Želim do tada da se naš opštinski odbor Srpske radikalne stranke u Srbodanu što više oporavi, da primi što više novih članova, da nam se vrate stari članovi, oni koji su bili razočarani, deprimirani, koji su se povukli iz poznakog razloga ili prešli u neku drugu stranu, pa su vidjeli da ih je ta stranka prevarila. Dakle, želimo da nam se vrate svi, osim onih koji su nam ukrali poslanički ili odbornički mandat. Svima drugima vrata su širom otvorena i želimo naravno i članovi drugih stranaka, sad kad su vidjeli kakva je tamo situacija, da nam se priključe, da zajedničkim snagama izađemo na sljedeće izbore, da osvojimo vlast i pokažemo koliko smo zaista sposobni i kompetentni. Mi bez snage naroda ne možemo ništa. Naša snaga je isključivo snaga naroda. Nijedna strana sila ne stoji iza nas. Mi jesmo rusofili, a nismo eksponenti ruske vlade. Kao što su dosmanije i sada naprednjaci eksponenti zapadnih sila. Mi odgovaramo samo svom narodu, građanima Srbije. I zato naša isključiva snaga je vaša snaga, snaga naroda, snaga građana Srbije. I ako nam vi ukažete poverenje, mi dolazimo na vlast. Nas neće dovoditi na vlast ni jedna strana sila. Hvala vam što ste se u ovolikom broju odazvali na našu tribinu. Živjeli. Doviđenja.
doviđenja, prijatno.